जिरीबामबु नागा टेरिटोरियल काउंसिल द चलहन्नबा मेमोरेंडम पिसिलंबा लाइबक थीबनी मसाना मसाबु जिरीबाम द बेस तौबनी हाइबा बेंगाली मुस्लिम अमसुंग बेंगाली हिंदू सिंगी ऑर्गेनाइजेशन नि हाइबा यूनाइटेड पीपल फ्रंट यूपीएफ कौबा मना नागा नेशनल पीपल ग्रुप द जिरीबामबु नागा टेरिटोरियल काउंसिल द चलहनबिउ हाइना मेमोरेंडम पिसिलंबा असि जिरीबाम अमसुंग मणिपुर मियामगी ओइना लाइबक थीबनी हाइना कोऑर्डिनेटिंग कमिटी जिरीबाम ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी की कोऑर्डिनेटर एन धर्मेंद्रना ngasi जिरीबाम की बाबूपरादा लैबा एमसू की ऑफिस द पांगथोखिबा पाउगी मिफम अमदा फोंदोखरे महांगना मखा ताना हाइखिबदा मणिपुर की अपुनब सक्तम कायबा यारोय हाइना थवाइना पोंथा पीदुना ngaक छेलिंगे चेरक असिदा असिगुंबा लानाय इंटरेस्टा मणिपुर काइनबा अमदी मणिपुर मियामना कैदौनुंगदे यारोयदबा थबक असि मखा ताना कनागुंबा अमतन तौबिगनु हाइखि लुपसिगी कोऑर्डिनेटर वाई संजितना हाइखिबदा जिरीबाम द बेस तौई हाइरिबा यूपीएफ हाइरिबा लुपसि ममांगदा जिरीबाम दा ताखिद्री तसेंगना ऑर्गेनाइजेशन असि लै हाइरगदी ऑर्गेनाइजेशन असिना तौरिबा मथौ असि करिनो करम्बा एंगल दा जिरीबाम असि नागा टेरिटोरियल काउंसिल दा चलहनबिउ हाइरिबनो हाइबसि मियाम दा सेंगदोकदबनी लुप अदुना पिरमखिबा मेमोरेंडम अदु कयाम चुमी अमसुंग कयाम लाली हाइबदु ऑर्गेनाइजेशन असिना याम कुपना थिगतपगी थबक चथरी लोइनना जिरीबाम दा लैरिबा बेंगाली ऑर्गेनाइजेशन कयाना ngarang hariba naga national political group ki wafam asida sogotpa leite haina phongdokpa leikre maramaduna UPM na manipur gi apunba gi saktam amasung integrity da atamna na singnar pasi organization asina tumina leiroi hairi aduga topa paw amana mama mapa oiba singna sarkar gi mahiloi sang singda macha singbu thabagi mahutta private ta thabadagi mahiroi drop out masing helakpani s rajen नोंमगी सुजन नोमजदुना पैसा तालिबदगी हौरगा का हेना पैसा पाइबा ममा मपा ओइबसिंगना मचा सिंगबु फहनिंगलिबनी हाइदुना मखल कयागी खुदोंचाबा पीरिबा सरकार की महिलोइसंगसिंगदा मचा सिंगबु मही मसिंग तंबा थाबगी महुत्ता सेल चाउना चंगबा प्राइवेट स्कूल सिंगदा मचा सिंग मही मसिंग तंबा थाबदगी मखा ताना मही मसिंग तंबा ngamnaraktabadagi lamdamsida mahiroi drop out tawbagi masing hengalakpani मरमदुना अफबा चौखटपा खुनाय अमगी धमक ड्रॉप आउट तौबा महिरोय लेतनबा अमसुंग महिरोय सिंगबु मसागा चानबा सिनफम अममम पाइजबा ngamnaba हौजिक्ति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की मखादा मणिपुर दसु महिलोय संसिंग चौखटनबा सरकार न कन्न होनरी हाइना इम्फाल वेस्ट की मनुंग चनबा नाउरिया पाखंग लाकपा केंद्र की हौबम मरक चिंगथाम लेकाय प्लेग्राउंड द पांगथोकिबा माकवांगना फंगबा महिरोय सिंगदमना पीदुना पुनिंग थौगटपगी थौरम अमदा मणिपुर की एजुकेशन मिनिस्टर सोरोखाइबम राजेना हाइख्रे 21 नाउरिया पाखंग लाकपा केंद्रदा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की मिखल थेंगना होनरिबी सोशल वर्कर सोराइसम ओंबी सगोलसेम केबी लेमगी मियेंग मखादा केंद्र सिगी अफबा महिरोय सिंगबु पुनिंग थौगतुना चंगथोकपा अफबा महिरोय क्या पुथोकनबा पांदमदा सही सिगी ओइना पांगथोकिबा काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर कोसेमना लौबा क्लास 12 के परीक्षादा नंबर 1 दगी 25 फाउदा पोजीशन लौख्रबा महिरोय सिंगदा लुपा लिसिंग यांखै यांखै अदुगा सब्जेक्ट लेटर चटख्रबा महिरोय सिंगदना सब्जेक्ट अमदा लुपा लिसिंग अनि अनि गी अवार्ड पीदुना पुनिंग थौगत पथौरमदगी चीफ गेस्ट की वारोल पीरदुना एजुकेशन मिनिस्टर सोरोखाइबम राजेन मखा ताना हाय ngasi थौरम असि इंसेंटिव अवार्ड पीदुना पुनिंग थौगलिबा महिरोय खक्की नतना केंद्र सिदा लेरिबा तुंगी युम्बिरेन ओइरिबा महिरोय सिंगिदी यामना फबा खोंथांग अमनी हिरम कयादा सोथरमलबा नाउरिया पाखंग लाकपा केंद्रदा तिनजंग काइजंग दबा अफबा महिरोय क्या पुथोकनबा पांदमदा सगोल सेम केबी लेमगुंबी थौना फरबी नुपी अमना होनरकलिबासी पुनमकी ओइना चाउथोक चनिंगाइनी सगोल सेम केबी लेमगुंबी मियोय क्याना थोरकलबदी लमदम असि चाउखट माइकैदा संगसिनबदा हेना माइ पाकदौरिबनी हौजिक सरकार पाइबदा याउरिबा बीजेपी द मिंगचंदुना लाक्लिबा मिखलदा 21 नाउरिया पाखंग लाकपा केंद्रदा मिरेप ओइदुना केंद्र सिदा प्रजा सिंगी चौखट थौरांग कया पाइखनबा सेम सादुना लेरिबी सगोल सेम केबी लेमना केंद्र सिगी हौरकलिबा तुंगी जाति की युम्बिरेल ओइगदौरिबी महिरोय कया सेमगतनबा महाकना डोनर ओइदुना केंद्र सिदा बोसेमना लौबा क्लास 10 की परीक्षा अमसुंग कोसेमना लौबा क्लास 12 की परीक्षा सिंगदा नंबर 1 दगी 25 फाउदा लाकपा पोजीशन होल्डर सिंगना लुपा लिसिंग यांखै यांखै अदुगा लेटर चलक महिरोय सिंगदना सब्जेक्ट अमदा लुपा लिसिंग अनि अनि गी इंसेंटिव अवार्ड पीदुना पुनिंग थौगटपसिना केंद्र सिदा नतना स्टेट सिदा अफबा महिरोय क्या पुथोकपदा अचौबा मतेंग ओइरगनी महिरोय हाइबसी ममा मपा खक्तना येंगसिनबना यादे सोशल वर्कर सगोल सेम केबी लेमगुंबी थौना फरबी मयांगीदमक कथोकलबी मियोय क्या मथौदाय हौजिकसु सोराइसम ओंबी सगोल सेम केबी लेमना नाउरिया केंद्रदा अफबा महिरोय क्या पुथोकनबा होनबदा नतना केंद्र सिबु हिरम क्यादा चाउखटनबा महाकना लेबली हाइना केंद्र की मियामदा थाजबा पीरिबसी नाउरिया पाखंग लाकपा केंद्र की महिरोयसिंग ममा मपासिंग अमदी केंद्र सिगी मियोय खुदिंगमकी चाउथोक चनिंगाइनी
lamdam asigi education chawkhatrabadi manipur chawkhatpa yaroi haibagi wakhalonga loinana sarkar asina lamdam sigi education chawkhatna bakanna honaduna lagli asigumba tanja sida leibak sida chu mipum khudimak mahi masing hayanna ba amasung drop out tawba mahiroi leitana ba pandamda anowa national education policy 2020 semduna afaba mahiroi kya semgatna bakanna honari hariba national education policy asi manipur da su mapung phana thabak paikhatna ba mahak masa yauna education department gi official single loinana lamdam sida leiriba sarkar gi mahiloisan kaya gi phibam hakthengna yengsilure makhatana su yengsinduna education sector da sothariba kaya du menkhatna bakanna honari Prime Minister Narendra Modi gi miyeng makhada leibak sigi oina paikhatliba National Education Policy asidadi chahi ahum suraba pikliba angang singbu pre nursery degi mahimasing tamba hon batanatana mahiroi sing asi masamu phanaba thabak kaya paikhatpani pikliba angang singi budhi loksing phaganaba mahiroi singbu midday meal gi makhada afaba chinjak pijaba amadi makhoina middle class phauba amasung higher secondary education gi thak phauba tangkak naina mahiroi singbu mahimasing tambiba khaknatana makhoi masana masabu thabak pijaba yanaba masaka chanaba vocational item na singba yahunduna mapung phaba mahiroi amamam oihanaba honabani Hojik paikhalakliba National Education Policy asigi maroiba pandamdi mahiroi singna mahi masing haibagi thabakta masagi source of income leina mahiroi singna senthok leina ingna chigna leiba ngamnaba education pibani hariba policy asigi makhada manipur gi oina sum mahi masing tamlamlaga masagi amadi imung manungi khudongcha taba kharadagi mahi masing tamba tokhraba drop out ki mahiroi singbu nahuna na mahi masing tamhanbani masigi damak lekai lekai gi gram panchayat jila parishad councillor nagar panchayat Club amadi maira paibi kaya gi achoba mating changi Manipur da drop out tawba mahiroi leitana ba amadi mahiloi sangkya semgat ningba amasung nahuna na semjin ba mathau taba singi report ama pirakna ba kendra gi MLA singda mahangna education minister ama oina serol thaduna khangan ba laikre adumakpu 21 nauria pakhang lakpa kendra gidi miyangi mihut leitrabani na kendra sigi social worker soirasham ongbi sagol sem kb leima yauna adaksha jila parishad member pradhan amadi ward member singna mateng pangbiu Lamdamasi afaba education policy gi makhada afaba mahiroi kya puthokna bahona minasi haina minister rajena makhata ki Imphal West gi adaksha RK Taruni Yangthang ZP gi ZP member S Milasna amasung Mongsangai GP gi pradhan S Nandeshwari na singba miyoi kya na saruk yaduna pangthokiba thoram aduda incentive award asigi donor su oiribi social worker sagol sem kb leimana hai hojik piriba award asi class 10 amasung 12 ki mahiroi singda pibani Class 10 ni mahiroi singidi mamangda khusina khre aduga class 12 ki oinadi COVID-19 laina laisat maram oiraga pithok ngamdana lakhibani tasengba makti incentive award asi maru oina inkhalgiba naharol singbu afaba mahiroi amamam ohenduna nauria pakhang lakpa kendra si afaba chaukhatpa tinjang kaijang daba kendra ma ohenna ba pandam da paikhatpani masida sunatana mahak ki oinadi kendra sigi oina atai chaukhat thorang kaya su paikhat chagani tasengba makti mahak masasi yama lairaba imung amata horaktuna mahimasing phauba matik chana tamba ngamjarakte mahakna mahimasing tamlingai da leitabana maram oiraga oja singda tuition fee pithokpa ngamdabadagi ikaiba kaya phaurakhi adugumba wakhalon aduga loinana sotharaba nauria pakhang lakpa kendra si nisasi nadaba afaba tinjang kaijang daba kendra ama ohenna ba pandamda afaba mahiroi kya puthokna ba mahimasing tamduna honariba mahiroi singda kharadang oiraba su mateng oiduna afaba mahiroi amamam oirakna ba incentive award si aihaki maikai dagi khusi najabani Masigumba thoram amada kendra sida leiriba mahiroi sing mama mapa amadi miyoi ke ana mateng pibi bagi damak thagatpa amasung chauthok chaba phawi haina kebi leimana makha takhi Aroibada Paubilai News Reader ki video yengbiribu khudingmakpu thagatchari